the music. So, mla kay mwen, denye fwa mal nan chok la waka start. So bateri a vin feb, konya mpwal ave yon machine pou mka jump start li. So mwen sa. Mbwal ave kod sa. Mbwal ave kod sa. Mbwal ave kod sa mka start li. Dapwe sa mdande, BMW sa pa ka jump start truck la. Si m'utilize l pou jump start truck la, lap gate kompute ya, e kompute yo che. Be kote yo mette bateri ya kareman. Bateri an jis la. Jis la ou mette bateri an fò moun ta devise visa ave visa pou te ka pran li pou retire li. E ankon si mi utilize machine sa gen le so men mwen ki pense mpwal ka jump start truck la ave machine sa. Mwen mpwal ka jump start truck la ave machine sa e poutan. Son machine komplike. D'apre sa mnande de m'utilize machine sa. Lap gate kompute ya, so mpa ka utilize machine sa, mpa utilize yon lot machine pito. Flip the music. Flip the music. Jockey, Flip the music. Jockey, Flip the music. Jockey, Flip the music. Jockey, wapre bebe mwen chita. Bebe mwen chita. Ok. Oh man. Yo la kon regre m fè ou.
Mwen wè mbliye kle. Mbliye kle pou truck sa. Men kom de gen yon spare key. Kom de gen yon spare key de an kote la mde mette, ima wal wè si mde ga rouve. Flip the music. Jockey, Flip the music. Flip the music. Jockey, Ouais, Barrière 9.5. Barrière bas net. Ok. Ok, let's see here. Ça c'est 13. 1, 3. Ça va être 13. So, qu'on est à nous garder. On nous garde combien? Ok. So, qu'on est à 12.6 sur litre 9. Regardez pour si nous casse start li qu'on y a. Nope, leave go. Leave go pour start.
Alright, 12.5, 12.6 by 13. Napwe, si nou te ka komanse. Napwe si nou ka start li. So ma balon ti gaz pou mwen sil te ka avanse pi vite. Ok, an al gade pou nou si ka start kon ya. Ok. Gade. What? Il est à 12.6. Il va avancer, non? On va laisser le start. Comme nous ka ouais Toyota ça ka jump start truck ça. So elle est quoi 10 minutes comme ça. Il prend 10 minutes. Ok, comme nous ka ouais Toyota Sequoia ka jump start truck ça. So, eh bien, une autre fois encore. Ciao.